Intara y'Amajyepfo ni imwe mu ntara enye zigize igihugu cy'u Rwanda. Iyi ntara ikaba ifatwa nk'igicumbi cy'uburezi, umuco ndetse n'amateka. Ubukungu bw'iyi ntara bushingiye ku buhinzi, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ubukerarugendo ndetse n'ubucuruzi. Ubu bucuruzi ndetse n'indi mirimo ibyara inyungu nibyo bitanga imisoro n'amahoro, ari nayo inkingi y'iterambere y'iyi ntara. Umusoro mbona ari uburyo abaturage bakusanya imbaraga kugira ngo bubake igihugu cyacu. Umusoro kuri gihe ubwanjye numva twawita ingoboka munyarwanda. Kuva mu mwaka wa 2019 kugera mu mwaka wa 2021 hari byinshi byakozwe mu turere twose uko ari 8 tugize intara y'Amajyepfo bivuye mu misoro n'amahoro. Hakozwe imihanda ya kaburimbo ireshya n'ibirometero 340 n'igice mu ntara yose. Umwe muri iyi mihanda twavuga umuhanda wa Huye munini Kibeho ureshya n'ibirometero 36. Hari n'indi mihanda yagiye yubakwa mu mijyi igaragiye umujyi wa Kigali nka Huye na Muhanga. Ibi byose bikaba byarazamuye ishoramari n'ubuhahirane. Hakozwe imiyoboro y'amazi n'amashanyarazi muri iyi ntara y'Amajyepfo. Ibi byatumye ku ngo 638,479 zigize intara y'Amajyepfo 70.4% muri zo zabonye amazi, naho 57.4% ubu zifite amashanyarazi, byose biturutse mu misoro n'amahoro. Aho ngeze ahangaha jewe sinari nkijya kuvoma ngo nikore yonjerekani, ariko ubu ndava mu nzu nza nkadaha amazi. Ibi bintu byaranshimishije rwose. Abahinzi barunganiwe mu kubona ifumbire mu rwego rwo kuzamura umusaruro ukomoka ku buhinzi, ndetse hubakwa n'ubuhunikiro ngo babone aho bahunika imyaka yabo. Turahinga ibigori n'ibishyimbo, ariko ntabwo twabashaga kubona aho tubibika, twabishyiraga mu ngo zacu tukabyangiriza bimwe, ariko ubwo twabonye aho tubishyira tuzabasha hazatugirira umumaro. Mu buzima hubatswe ibitaro bya Munini bitwara asaga miliyari 9 y'amafaranga y'u Rwanda. Hubakwa n'ibitaro bya Nyabikenke nabyo bitwara asaga miliyari 9 y'amafaranga y'u Rwanda. Hubatswe ibigo nderabuzima bitandukanye nk'ikigo nderabuzima cya Kayumbu, hubakwa na za poste de santé mu turere twose tugize iyi ntara. Mu burezi hubatswe ibyumba by'amashuri 4292 mu ntara yose. Hubakwa ubwiherero 6297 ndetse n'ibikoni 739. Ibi byakemuye ikibazo cy'ubucucike n'ingendo abana bakoraga. Hubatswe n'amashuri y'imyuga atandukanye nka TVET ya Kiyumba itwara asaga miliyari 6. Hubakiwe imiryango 241 y'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Hanubakirwa indi miryango itandukanye y'abatishoboye. Mu rwego rwo kubaka ubushobozi bw'inzego no gutanga serivisi, hubatswe ibiro by'umurenge wa Kigoma mu karere ka Nyanza. Hubakwa kandi ibiro by'umurenge wa Rugarika mu karere ka Kamonyi. Hubatswe agakiriro ka Busasamana. Hubakwa uruganda rw'ikigage ruri mu karere ka Kamonyi mu guteza imbere umusaruro uva ku buhinzi bw'amasaka. Hubatswe n'amasoko atandukanye. Aha twavuga isoko rya kijyambere ryubatswe mu karere ka Muhanga ku bufatanye n'abikorera. Ibi byose tuvuze n'ibindi tutarondoye byaje ari igisubizo ku mibereho myiza y'abaturage. Ushobora kuba uri Kigali, unabwira ati Kigali turaryoshye, uhita uvuga ati yaba waruje ngo urebe ku Gisagara, mwuryohanye siki itara ku Gisagara riraka. Sinzi nimba utarubize, kaburimbo twarakwiciye, urava Huye ukagera ku Gisagara ari uburyohe gusa. Umuntu agahita avuga ati ahubwo ibibanza byo ku Gisagara byarashize. Ubu ndagira nkubwire ko iyo turimo dusora turijyana, kuko twasanze ibyo turimo dukora bigerayo. Nk'uko bigaragazwa n'amarangamutima y'abaturage ku nyungu zo gutanga imisoro n'amahoro, ushobora kwibaza ku nkomoko y'iyi misoro. Aho ubuyobozi bw'intara buragaruka ku bikorwa by'ingenzi byinjiza imisoro bigatuma ibi byose bigerwaho. Hari ibijyanye n'imisoro ituruka ku bukode bw'ubutaka, hakaba amahoro aturuka mu masoko ndetse na za kariyeri. Murabizi ko intara y'Amajyepfo tugira kariyeri nyinshi hafi kandi mu turere twose. Hakabamo ipatanti, hakabamo ndetse na misoro ituruka ku bukode bw'amazu, rental income. Urwego rw'abikorera muri iyi ntara y'Amajyepfo rushimangira ko imisoro n'amahoro itangwa yongera ikabagarukira. Hari byinshi nk'abikorera ku musoro dutanga, turabona ko hari byinshi tugeraho by'iterambere. Aho navuga imihanda ikorwa ituruka mu misoro dutanga, hakaba urwego rw'ubuvuzi, hakaba amashuri. Ibyo byose n'ubundi natwe tubigiramo inyungu. Hadatanzwe imisoro n'amahoro neza nta terambere ryagerwaho. Abatanga imisoro n'amahoro muri iyi ntara barashimirwa uruhare rwabo mu iterambere intara yagezeho. No kubanza kubashimira uko twabanye neza mu mwaka w'imisoro twasoje, tukanabasaba yuko n'uyu mwaka noneho dutera intambwe igana imbere ntidusubire inyuma.
turabasaba ko bakomeza kuba abasora beza ngira ngo n'iryo zina ry'abasora ryatangiriye mu ntara y'Amajyepfo, nibo bise abasora kurusha uko ari abasoreshwa. Rero turashaka ko dukomeza kugendana neza, iterambere twagezeho nabo bararibona, ari amashuri, ari amashanyarazi, ari imihanda, ari ibikorwa remezo, kandi uko batanga imisoro neza niko bizagenda byiyongera. Imisoro yawe utanga yagize kandi izakomeza kugira uruhare mu iterambere ry'u Rwanda.